87.6 Egeto FM. Ndio kuria Minister wa Finance Ukure Atan enembiego gweketha this year's budget abutengerete mantu ja corona mbeca ing'ana actually 14.3 billion tiga antu bachuka bakwire gitumi tukwenda kumenya au mono ile cienge ikunenkanirwa tutonire bosi ya lothire kethirwa kuri ungi ndeu makitwe ni gintu budget ineu na twire niyo gintu giki makitie muno kawaga gutengerwa mbeca mbega kauria atire niyo nkore makawale ndatengerwa na mbeca ciegana kumia umundi au gukaringana na society eku ikureaga atari ringi kilo emwe kari mwana chiringi 20 natumetugia bebute imbingi ya budget eu bukwenda kuria nonto ni twiragwa mbeca ire kule cia thoko ino nini tugakobithua ri katugakobithua twakua thirikari yugaga kabuta akinyirwa kinyabwe bugakinyirwa itigatubenererie na kalamu nonto taruku batubenia na kalamu kutege nto makarutha gakuri na gintu kingi abwairia na kyo budgetine barabara yumete chuka tukareni kilomita 31 kichiathirie miaka 10 ate na kutimba njeti terutha kwa aya antu baimenti na abwe ni mbio ya budget eu ikubweketha thirikari ciatirite gwitithia into tikona mwana ncho kawaida na kumia na mashinani antu ba matatu ndeu bwe buriuga ate veterori bagaitithia nonto ikathindi maguta jaitie nyamuta yau yari iguru jakuruga yari iguru mwana iwa bakwingwa murimo ja corona uwingire turura twakamata antu babaingi na ndi burenda kwira Rais Uhuru Kenyatta ate mutu twanjire Kenya inaja turao tutikairwa ja tutumaira maguta jetu to mwanka jarirwo goti kenda mbeca cia kuthithia project cioneka project ile kuithithia na ndio turwa 70% ni kuria marando kana ikancha itena ndawa kansa Ukuru na twire ine gwakirwa center na mbeca ire itengi 350 million has been set aside for the establishment of two cancer centers in Meru and Kakamega. Ibu kuona teka budget eu riu igatethia mwananchi wa mashinani tabwe tikuona budget igitethia mwananchi wa mashinani igatethio itongo bire bitura gwa kanyombe cha mangoroba abwe na abwe tutura kuthomithia na tukire manyia bado kulingana na ura maisha yaya tuigetie tutigeria gwita kuia ombere kama nto janunki ate kinya na anja tore akwe kwenge kurubwa manto ura tununkirite kinya bwende utharaka no umanto janunki ou taino maisha maumite muno tatio twacura na ibuge kiumu bure tiro ura bwega mbere ni nare na ku budget ine ukobui nonto iteomba kuthuka yonthe matanete bathondekete sasawo ambia tia kwa antu baba corona disabled bapewa kanyamu batie na thukuma enge baumba kuthukuma antu babikibiki buriuga ate mauta no kama wetia wathi na megate no akaetetie na ndia matodete atati na bamo benu buri na kinyekuru atio twina runu anga tukengata ekuru bakathimo yiru twarikia kuria runu tukabagira aya DCC wa South Imenti gakura cia nare sub county njeru ndeu igeta iraringwa hatujapiga kura ni mbiende buretete antu kaguru kuthithia kutoa maoni kathuri murungi maoni jaku nite na kwenu Letongo Imenti South na ilipota ikiwe Mkumbu agwe Dr. Shadrack Mwiti ipatiwe kwenu Letongo gatuigwa kuma kire Gideon Kimathi riu mweni kanyarite maoni jawe aya antu balinguri tigania isti ne hata na abwe kwenu gutena stima tukwira transformer mbere yeyere yakanire yachoka yaya yeyele no itakana kinya ntuko kinyemwe na kuma rwaru transformer ngeta tata iteja au ana kuthoma to mwanka bucho mbeca cia maguta jata mirani raire mbia ina tukarita ende na wetu baithoma na ilacio na ndi buriuga ate bado turi mu yurumbi kabea na turetera transformer ningara mwana turetera transformer kato mwira no peo niki bwa mugitiro u lo inyegare mogonora muto indi norako kithirinya ende ibe at least nyaba beri yotunuria nde wantu gwethoko jo gwite bati ukwa nambi
abu antu bakajiamba kemara ne ate butena stima tutije gitumi kera kigirete twekirwa stima gute transformer yaretwa kwenu wana transformer yajeta kajiamba ki yadimerere twekia nini gya skuru mwisoni ni aitaitidirwe no butwire kimenchu de ungwa gwakarikire transformer ya area ya rudwe ke bindu ene ya ruthirwa ke bindu ede oyo transformer yo yajira itena gairala lugari italwe manana ina ya de area lugari gostome gwetwa tweru akine ata nagwo kwendaga kwira antu begembe north wire ndare mbunge ne kabura tera institute kabura tera taito ngare ontusia borisi ke abale obisi ne unande nangabata urite mono mwathi na ntauthara interia te ene ata wa muita netero ngumuita nyanteri enda tuona na gwende ndara wake ade no wako karara aya moka mode kinyoke ja kwenu gukaribishwa ni bwega muno tweru akine untu nukugweta kinyana kubutithitie murie kiria kugwitia imbio mpureretie tweru agia ukaendo kotini utiminya kwithoro obicine weta kugweta mahore nandi tweru akina kwiriria kuria ria kwe usiniguze tweru agia yoka kamwangaisa kundo zuna mukogu kana moyo aya nimbingi antweru akie kuthuritie u aeta awata na kaumuki na katre gwingwenda guracie MCA kaka weto Joana imahore kaweta kakeweta MCA Joana nimbi nagwo kugwetera mahore ana beto barabara arimu wetho tegua mahore no transfer gatuthiriria au indi undaigua kiugo kamukundo mwathimure mwere ntetani na mimbwa yae kutoka leo ukamanya ntera lako nyukwe Geto FM